kwabancane. Amen. Cha manazaretha ingcwele. Bashumayeli Nkosi ningixolele. Uma kukhulunywa ngeNkosi uThingo kufanele ngabe uma umuntu usukuma aqashule ngoba u85% waleli bandla akekho ngalwazi uThingo. Akufuzile ukube uma umuntu ekhuluma ngoThingo siye simfuna ukuthi lo muntu uyangaphi ubhekile. uThingo manazaretha ayingcwele eminyakeni yasekuqaleni sisanda kuhlala kunendaba enkulu layenza engakhuluma lapha ebandleni kodwa yaziwa. Uzakuyikhuluma-ke namhlanje uma ngikhishwa kulungile ngihlala kuyo-ke namhlanje. Kunamadoda amane asiwayo ebandleni. uNyazi wezulu lolo phambi kwethu namhlanje luyisakhamuzi lapha emakadini ayibonkosi. Angiqale ngisho lokho ukuze indaba yami izwakale kahle. Ungithethelele Nkosi yasezulwini ilasibone abashumayeli le ugama leNkosi wakaNcube. Amen. Amen. Uma wakhile endaweni inkosi oyakhele uyube nabangani. noNkulunkulu phambi kwethu ubile nabangani basezweni sabalahla kodwa nabo sebamlahla. Ngoba usewuThixo ayibonkosi. Ngelinye ilanga elapha ngakwaseme esebuya ezekhaya lapha ebuhleni wozahlangana namadoda ayethenjiwe la esontweni esatshwa futhi amane khona negazi lakuwo. Ayakhulunyweni ngoThingo bazalwane. Kungamphathwa njengathi uThingo alwenzanga lutho. Ukuba uThingo lalungekho uNyazi wezulu ngaba nokho phambi kwethu namhlanje. Ngoba inhloso zabantu abanye babo bakhona sisahleli nabo nabakhona. Uma uNyazi lusebridgini lasemaluzaneno bese kuqhamuka imoto eprivate besidlula le moto ithi uma injengalapha besima besihlela bese befika bevula amawindi bese bembimbelela usabona nhlanzi bese livuma lolu Nyazi lwezulu esiphambi kwalo namhlanje. Ngoba libona abantu abaziyo awu inhlanzi yaphi na hayi ngekhaya ebuhleni hayi ngena nhlanzi. Njengoba u4 kuhlela ababili phambili kuhlela ababili ngemuva bangafuni ukuthi avule isitapha lo uba abahlale ngapha ngasesitapeni ngasewindini kwaphuma umuntu baba bamfaka phakathi nendawo laba bangemuva esithi umoto esiyapha. Lo muzi lo phezulu ebuhleni phezulu wangakabi bikho. Ithe imoto mayifika lapha isithundubele phezulu seyifika lapha ku-junction yasingena ngalowo mgwaqo ohamba ngaphandle kule mizi ngaphandle ebuhleni. Yangangena imoto lapha egcekeni yangangena futhi ngomgwaqo oya ePhalamende lapha inkosi ihlala khona. Hey zongixolela ihlobo zalamadoda. Kuhle Nkosi ukufela ezweni lakho. Mangifa ngifele esandleni sakho uyongena ngigijima ezulwini. Amen. Kodwa mangifele Nkosi emanyaleni nasemangeni ngoya esikogweni. Uma ibathi gijima ngalowo mgwaqo ongaphandle abantu abahle basezulwini yayadundubala phezulu. Lo muzi ungakabi bikho lapha phezulu kade kusehlale lapha phezulu abantu begilela khona imkhulu. Esigijima imoto yathi mayidundubala phezulu lapha phezulu imoto ikwazi ukuhamba khona kungekho mgwaqo iziyoma phezu kwena. Esiyama le moto yayafika yama phezu kwewa
kwesonto nengane zakhe zayingazi ukuthi usephose kwendalo la. Wathi maphakathi newa wapha inethi phezulu ezwini emhlophe wonobone inethi ebrown nebhola eligijima ukuthi ungafika phansi manje isifikekala kuyo. Hayi manazaretha ingcwele thando lethu sithanda ngakushebe kalilingani kanifana. Singaphumutha ngoThixo inkosi yenza umsebenzi wokulwanga yasindisela unyazi lwezulu idla mkhuba zuluphose wethu. Wathi maphakathi newa lenethi gijimela ukuthi ngoba wayezofike asakazele phansi bayaza bakhulele emakhaya khona lento ethiwa isixhobo amatshe laba aba isixhobo lapho phansi ezani wayezofika asakazele lapho kuphele ngayo. Yathi mayifika lenethi kuwe esimhuba inethi enamakhopha amane mayebuke emakhopheni ekhopheni elinye kuba ngukobhela kwelinye ikhopho kuba ngilanga kwelinye ikhopho esanaye lenethi yayambeka phansi yathi mayimbeka phansi uyisemkhulu wakhe inkosi yangayezulu yayisiqala ingoma eyavunyelwa yihlahla okungathi ukhwela ibandla lamanazaretha wathi ehlobane qomula efula nkosi wabane uThingo lushaya umbhobho luthi manazaretha ngilahlekelwe indodana yami lo ngithi uyigazi lami uNyazi ladlula kuye njalo la mkhombe kungadala ningiboni umkhomba ningabe sethi mkhombe ladlula njalo kuye la beqeda kwenza lento uNkulunkulu wambeka ishide emehlweni ukuthi uNyazi angaliboni balokho uzana ukuthi uthulele balingela ukuthi uThingo luthe manazaretha ngesabatha manazaretha mthanda siseni baba hlala nkosi loso sihlalo ngesapha abantu abazayo nkosi indaba yabo leso sihlalo babohleli kuso wasifela cela nkosi ungenzela into eyodwa nyazi lwezulu ungiphe inhliziyo loba ngiphethelele ngoba nkosi wangithembisa wathi mangithethelele bonke abantu abangangifuni ngiyokubona ngomhla uphela ngoba lapha la uyakhona wathi inkosi akangeni umuntu onhliziyo yakhe ayifuni omunye umuntu. Sihleli lapha njengosi phambi kwakho kunaba ngabhekanga kodwa bahleze icephini silandelene kanje. Lasinda unyazi lwezulu manazaretha ngoThingo lenkosazana lo lesesikhumbuzo nesalo namhlanje Nkosi